Hello, we need to passport renew turin kan kala. Passport kan siam lai khanin eng alo rei ve to bang han thil tam taka ka thei ngela chan ton tuma po thil ka thei ngel le a chunga wang chuanin ye danga ka sia reng thei na na ka thei ngel to lo na na youtube pa da tor video gin ka record do na ne ama saberin passport siam tur chuan appointment siam anga ya ama ro chu passport renew tur kan i wangin englo a renew tur kha chu appointment siam anga i lawa post office a nong no lo vom lo chuanin hemi form hi renew na form hi online tang pon a print thei ta a ma se I ke chu post office a ka vakala application form kha ka dela chuanin appoint mo ber chu passport size thalak kha CVS a lak thei ta an mani post office a po a thei thawa lak thei thawa mun then khat ai nang lo mai theya chuan kan thei hil pakhat chu enge afika passport book kha za somthumania akat kha somthumania apani chuanin za somruk anita khami kha afika ama sa passport kan siam po khanin afika enge money ordering kan pe mo ka thiana pek thailo ni chu money order ani lo le personal check tur ania ama sa kha chu money ordering kan tia chuan tun tum kha kalo hre to lo wa khami kha ka ta pek thei tur mo ka tia chuan ma se lo thei lo wa ina kan honga checkbook kan la le a kan kal thale a chung ver chu kan ni wang chuanin thil ka chin chia thei na na le poimo danga om huna ka ria reng thei na na karon sai du ani chuanin a thon le na hi helai a hianin hei ti thum a omai hi mo helai hi chu California Florida te Illinois te Minnesota New York le Texas ani chuan hemi address a mo khami ni lo le Canada kha chu helai a ti kha hei kan thon na tur kha omani chu hnung lama hian mo form a hianin chuanin hemi a khanin mani te online tanga print na fill up mai pho a thai ni chu mo mani ten online tang hei hi kan print anga kan fill up anga chuanin kan sai anga helai a hianin hei hi tin omani chu helai a hianin chuanin kan thon le huna khan helai a hianin pakhat kha passport size thalak pani angai ta pakhat kha ta kan belanga chuanin pakhat kha chu enge kan thon tel don ani chu mo kan thon telanga chuan kan passport hui kha kan thon tel nga langa ya hemi form nen hemi passport size thalak thar nen chuan thalak thar pakhat heta kan bel sanga pakhat kha hianin akar laka kan zep tel don a checkbook nen chu ti zong chuan hei hi chu helai hi chu ange office in an ron fill up tur ni ta helai le helam hi ke mani na kan fill up tur ni ta chuanin helai a hemi hi anunga hianin anunga zona omma sa hi hemi housing a pakhat khat no ani chuanin enge a fill up thailo ta awaya yes ani nu a chau awaya yes ti thei inia chau hei form hi fill up thei tur ani ma hianin a ron kala chuanin hemi ber hi chu an ipot theranga online tang mani te fill up tur ni chuan hei hi ipot theranga hemi pani hi ni chuan mamo hemi pani hin mamo a chuan nachina ka soi angkhanin helai a hianin thalak pakhat passport size thalak pakhat kha I thunanga chuan pakhat athar kha khoidang lam loin khami nen inge I passport hlui expired to nen khan chuan checkbook nen khan atilai a hian I thon telanga hemi chni hi I thon tel don ani mo chuanin arangi du lo kha chu nangma thu ni ta chuanin I fill up a khanin passport kha akat ngei du passport book nge I du ti kha omanga chumi ba ka normal ngei du a alian tiang chi te po kha om le mo kha I click anga chuanin I ID
ID i passport information deuh kha ni mai i social le enge i address kha i bai ha chuan mo thil dang keng vak kha ngai lo passport kha ton i passport lui kha ton tel le ngai ya chuanin kha ni deuh mai a lui kha chiat lo le i ti bo lo kha ngai mo thon le tur chuan passport a book nei sa po kha ni aka chau kha dollar som thumin ava siam tir thei ani ti kha karon sai du loka chu ni bai tro thengil ka nei lo tro pa kha te ka karon sai du ani